I kak je unutra mračno. Isuse, ovo je, znači išli smo od onog prvog, onaj prvi uopće nije bio tak strašan. Crazy, iskreno. Majke ti. Danas, ljudi moji, radimo nešto zanimljivo, ali prije toga, moram reći, danas radimo sa Emanuelom, da, nalazimo se u Križevcima i onda iz Križevaca idemo u tajne tunele u Kalniku. Sad ću ja njega nazvati. Ajde, čujemo se. Ajde. Ja njemu rekao čujemo se, a vidimo se. A ne, ba to je nekad je inteligencija jaka stvar. Trenutno sam sam na Badnjak. Čekam Emanuela da se pojavi iz onoga smjera. Ali kaj je najbolje, vidi frajera! Kaj je najbolje, čak ti ne stoji tako loše. Nije loše, a? Imam Emanuela u autu i trenutno ga kidnapiram ga. Doslovno me ukro čovjek. Šta misliš koliko bi mogu dobiti za tvoj bubrer jedan? Pa gledaj, s obzirom da sam nepušač i ne alkoholičar. Alkoholičar. Pa ono, ja mislim da bi mogu dobiti 20 eura, realno. Ajmo kupiti nešto za pit. Može. Evo, stigli smo na prvu lokaciju od 3, koje ja barem planiram danas. Ja ne znam koliko toga ima jer to je kompliciran kompleks. U biti građen nekih 50 i 60 godina u slučaju da izbije hladni rat, odnosno nuklearni rat. I kao to je u velikoj tajnosti građana, znači u biti doslovno, dolje ljudi doslovno u selu nisu znali šta se tu događa, znači uopće nisu znali. Tako da, i sad tu je nekakav bager, ja ne znam zakaj je taj bager tu, znači ne znam što oni tu kopaju, ali kao, ja mislim da mi idemo sad dobro, možda ne idemo, možda idemo, nemam pojma. Tu je nešto razrovano, ali mislim da to nije to, mislim da smo fulali, mislim da bi trebali ići na ovaj dolje put, možda. Da, u biti i cilj nekakav je njima bio, da oni to sve povežu, da to bude ko fol nekakav ko podzemni grad u koji bi se mogli oni skloniti kao dok bi izbio taj rat, nemam pojma. I sad, ja mislim da oni nisu uspjeli povezati to sve, ali da, tu je ulaz, jel, ja dobro vidim, nekakav beton je tu. Ali ne zna se uopće, ne zna se uopće, znači to nema ni jednoj vojnoj karti uopće, znači nemaš ni na jednoj vojnoj karti upisane te bunkere, to jest tunele, jer to je ono bilo top tier secretno, kao velika tajnost. Jedino, znači kažu, pošto je to u Jugoslaviji građano, to možda jedino još nekakvi spisi postoje u Beogradu negdje, ali to Bog zna di bi to uopće bilo. Tako da, tu se nešto kopa, ne znam, oni bi kao to navodno htjeli preurediti da to bude kao nekakva turistička valjda zanimljivost, nešto tak. Ali, ne znam, mislim da im to baš sporo ide kad se toga tiče. Damn. I kak je unutra mračno. Manuel, će nama biti dovoljno dobre svjetiljke na mobitelu za ovo. Jer ovo bi moglo biti... Oh, hell nah. Znači, buraz moj, ovo ništa ne radi, Možda bi trebalo neku svjetiljku ili nešto. I pa stari moj, da Isuse, ja baš slučajno uzeo. Ja slučajno uzeo, stari. Nemoj zezate. To je sad biznis. To je to. Pošto smo sad utvrdili da actually imamo svjetiljku, sad možemo istraživati šta tu sve ima. Tu... Gle ovo, Atox! Isuse Bože. What the hell, gle Wasserwaga. Damn. A gle, oni tu actually planiraju nešto.
Skriveni svjedoci prošlosti. Nemoj srat. Ko zna koliko je već to dugo ovdje. Buraz moj, vidiš ti to? Sad ćemo to posnimiti tako da se da pročitat. Stari Vaser, Varna, neću. Manuel je upravo našao sklopku za svjetlo. Sklopka kad smo ušli unutra. Doslovno uništio si cijelu atmosferu upravo, znači bravo, svaka čast. Zašto sam ja sad ovo nosio? Znači to je neka prostorija, sad ja sam gledao nekakvih tih snimka u tome svemu. I da, ako se ja ne varam, ova prostorija u kojoj jesmo bi trebala biti, Isuse, kakva jeka, bi je trebala biti nuklearno sklonište actually, tako da, nice. U biti tu je, ako se ja dobro sjećam, RTL Direkt snimao, tu je bio onaj ventilacija zraka, tu je gore i u biti to je bilo ono ručno, na žgance se okretalo. Znači, tu je druga prostorija, ali kao, čemu je ovo služilo? Ja nemam pojma. Ne, apsolutno nema ništa unutra, znači. Ludo. Slično koji je prošlo. A sve je puno grafita, kukastih križeva, ne znam čemu to iskreno. Tu je u biti, ako se ja dobro sjećam, tu je kao gnjezdo gdje je trebao biti nekakav top, neko oružje. Ali da, ja očekivao sam da ovo bude veće dosta. I doslovno ja isam. Kao očekivao sam veće jer ja mislim da je ovo čak zapovjedni. I kao ne znam da su za ovoga rekli čak da su navodno imali sobe unutra, jesi ti to sad upravo svjetlo ugasio. Gledaj ga. Znači električar naš, znači ja... Predovo, znači, bilo bi, ne bi bilo toliko smiješno da stvarno nije električar, znači, ali gledate u električara, znači živući električar. Sad smo obavili tu prvu lokaciju, sad bi trebali ići na drugu. Znam da gdje je ulaz je u šumi, u nekakvom grmu. Znam lokaciju, čak što je sad stavili na Google Maps, dugo nije bilo ni na Google Mapsu ičega, ali evo dodali su sad nedavno. Zapravo je li korisno, ali bi bilo dobro da ovo ostane u tajnosti ili ne, nemam pojma. Braćo moja mila, kako je vani vruće, a ja nemam blage veze. Pogledat ću na Google Mapsu, ja mislim da na Google Mapsu ima negdje lokacija gdje je točno ovo. Ja znam da sam tu negdje u okrugu od 200 metara, ono, od prilike, ali bumo našli. Znači, location kaže u ovom smjeru. By the way, sad dok smo u šumi, jeste li znali da je naš Emanuel, osim što je električar, vrsni drvosječar? Samo 2 tjedna koristio motorku. Ljudi moji, šta bi ja dao da ja njega vidim kako on ruši drveće sa motorkom, Znači, ja nemam veću želju u životu od toga. Znači, evo, ozbiljno. Aha, nabasali smo, da. Malo je nezgodno se spusti dolje. Ali imamo i tu. Ček, 6 bunkera. 6 bunkera. Koji šahtu dolje. Crazy, šahta. Oš unutra. Tu će biti malo sranje. Kao, skužim kaj su htjeli reći s time da je malo nezgodno ući unutra. Možda jako pokusni kuniš. Kao ne bih htio te samog ostaviti mrtvog unutra. Ja se nadam da je ovo čvrsto. A bude išlo. Kako po vlagi smrdi unutra, stari. Zbilja smrdi. Da. Daj. Zašto? Vjerujem mi najko na poslu. Vjerujem mi. Zašto si skočio ko Spider-Man i zašto ja sad nisam siguran da sam ja to snimio, znači... To čak nije neki smrad, iskreno. Pa ja baš osjetim po vlagi, ono, dosta. Kao ne znam za tebe. Oh, shit! Oh, damn, buraz moj. Ovo je već nešto. Reci da se ne osjeti vlaga tu, ajde. Osjećam, ali ne smeta mi. Čekaj, sad malo naočale mi smetaju na glavi. Tu ako je neka životinja unutra, mislim da mu preleteli gore ovaj ulaz. A nije, valjda. Mislim da ću ga ja populašiti svojim smijehom. Oh shit, ideš.
Ajde tu upali svjetlo kad si takav maher. Ajde upali tu svjetlo. Ubojica. Ok, tu nema ništa. Jako mi je čudno ovu kameru držati, ide mi na živce ova kamera. Ne znam koliko sam toga, Isuse, tu su stepenice nekakve. Čekaj, kam idemo prvo? WC? Kako ste znali, je? O, to je ostalo od WC. Pisoar. Tu je gore. To nisu stepenice, to je... školjka nekad bila. Dobro, već. Oh, damn. Go, tu ima. Kao? He. Go, tu ima još. Tamo je neka kutija. Damn. Kak je to lijepo hladno, je. Znači, osjetim, znači, kak mi je kičma mokra od vrućine. Odnosno leđa, za leđa mi je baš hladno sad. Navodno, kao kažu da je ovo nekako okupljalište mladih za zabavu. Kao, čemu služi ovaj prozorčić? Kao to, evo, to meni osobno nije jasno. Znači sad smo bili tamo u toj prostoriji, čemu taj prozorčić služi? I sad zamisli kao, by the way, ljudi, zamislite sad da dođete sa jednim izvorom svjetla ovak negdje i da vam krepa. Dobro, ajde, pazi kam hodaš. Ovo je frajer da je u staklo staviti. Znači, nerealno. Sad pazi ovo. Sad pazi, kad bi ja ugasio svjetlo. Buraz. Ne da se ne vidi, nego stari moj, osjećam se ko da će me pojest nešto. Kao uvijek je dobro imati više izvora svjetlosti svakak sa sobom. Mislim, imamo mobitele, osim ove svjetljivke. Tu je još jedna prostorija. Kaj je ovo? Gledaj, tu je nešto. I zašto je veliki X? Znači kao... Znam. Što je ovo? To je dno i onda prema gore. Da se to vidi kaj. Da. Znači tu gore je u biti šahta iz koje se ide u šumu gore. Crazy, iskreno. Kao samo što ja tu da ne bi rado išao. Gore. A kao to je izlaz, mislim gore nemaš više šta. Realno. To je to, jel? Sve smo obišli. Ovo je puno bolje. I ovo je takvo osvježenje, znači, ja vam ne mogu, znači, ovo ja bi tu mogao spavat. Sam da mi svjetlo ugrade, jer baš mi se neće biti u mraku ovom. Ali, gledaj, čak su označili izlaz i sve, mislim kao, koliko ti glup moraš biti da se baš tu izgubiš, ono. Dobro. Mislim da kad bi ja ugasio svjetlo, shit, sam kaj sam ugasio svjetlo, Emanuel je skoro rokno dolje. Ne, nego sam izgubio ravnotežu, stao sam na stepenici, izgubio ravnotežu. Koji si ti? Sad si me, ja sam se sad uplašio, znači... Čega? Pa uplašio sam se tebe, evo. Nikad ne znam koji su tvoje psihopatske namjere. Nema mi ga. Kako je vruće vani. Ja bi se vratio... Ajmo mi nazad. Emanuel. Majke ti drage, jesi realan frajer. Jesi se ozlijedio. Emanuel je živ i zdrav. Emanuel je živ i zdrav. Ne znam jel će ovo upast u vlog, ali ovo je bilo urnebesno. Ako neće u vlog upast, mislim prikazat ću to svima ovima našima, realno. Jer ovo je bilo, znači, Kao ja sam se iznenadio kako sam se ja tak brzo popeo i onako mislio sam da u smislu, možda se malo onak posklizne ili nešto i ona bude iz druge se popeo gore lagano. Međutim, frajer je... Znači, kako mi je drago da mu niš nije, znači, ja sam se usrao na tren. Znači, užas. Upravo sam Emanuelu pokazao snimku kak je pao. Znači... Okej, ovo je bilo vrijedno vloga, Kao bili smo u smislu da možda nećemo staviti, ali sad dok je vidio, mislim da upada u vlog lagano, znači...
Čekaj da si malo... boli me trbuh, čekaj od smijanja. Relativno smo stigli na treću lokaciju. Naš ranjenik je živ. Hvala Bogu. Spreman na nove avanture. Sad se ja pitam da li mi budemo mogli tu ući. Znači ja znam da je to tu. I da je to tu gore. Znači tu negdje. A sad, to je vjerojatno zaraslo sve. Ne. Ili? Tu ne mreš ući da hoćeš. Dobro, okej. Budemo nešto improvizirali. Da. Ali tu je uglavnom jedan ulaz. Tu je nekakav šumski put. Hell yeah. Volimo šume. Šume su... paučina! Znači, stigli smo na dobro mjesto. Jer je ovo tu sranje stavljeno tu. Isti znak, ja mislim da na sva 3 mjesta isti znak. Ću ja sad past, možda. Damn. Isuse, osjetim hladnoću kak ide. Da. Znaš kako čudan osjećaj, ovo je natopljeno vodom unutra. Kako mi ove mušice. Isuse Bože, kaj je to? Brate. Gle koliko je to dugačko. Gle. Damn. Tu je malo i blatno. Na desnoj strani. Nije dobro. Isuse Bože, ovo je, znači išli smo od onog prvog. Onaj prvi uopće nije bio tak strašan. Ovaj, s druge strane, kaj je tu? Stari moj. Kaj ćemo vidjeti, tako smo tu već. Gledamo svaku prostoriju. Čovječe. To je razočaranje malo, okej. Da, ovaj je najviše i propao, meni se čini. Od svih. Znači tu se račva. Kužiš koliko je ovo veliko, znači meni ova lampa ne svijetli onako ništa specijalno jako. Kada ćemo prvo desno? Kamo ćeš prvo? Desno je... a znaš šta ti je ovo? Sjećam se ja kaj je ovo. Sa svake strane ti je... kako je ovo? Odvratno malo za hodat. Sa svake strane ti je jedno, kao ajmo reći gnjezdo koje nadgleda cestu, ako se ne varam. Tu ti je ovaj ulaz koji smo mi trebali pogledati. Tu su željezna vrata nekakva. Ok, vidim svjetlo. I tu je već puno toplije. Znači temperatura skočila, ja mislim tu za jedno 4-5 stupnjeva, jel da? Damn. Tu je isto ventilacija nekakva. Treba sagnut, čak i ja se moram tu sagnut, čovječe. Da. Tu je jedno gnjezdo. I u biti tu smo mi došli. Znači, tu je pogled na cestu. A kao, mislim da nema smisla da idem van. Kao sve obrašćeno sa travom. Ali actually fora. Ništa, idemo nazad. Kaj ćemo tu više, realno? Ko je ovo? A kao ventilacija, lijepo su oni to napravili, sve to divno, krasno, ali realno to nikad nije zaživjelo da bi imalo ikakvu svrhu. Jer kao, nikad niko nije ovdje vodio rat. Ja kao, mislim, bio je strah od toga, ali... Da. Šta da je ugasim svjetlo sad? Oh shit! Kaj je to lupilo? Si čuo da je nešto lupilo? To sam vjerojatno bio, da? A s čim si lupio? Nisi valjda opet opao? Kao ne sviđa mi se, mislim kao ne znam, je li to tak svaka ili ne, vjerojatno nije svaka, vjerojatno moja low budget svjetljika. Kao kako svijetli jako na sredini, a okolo slabije. Zakaj je ovo tam? Inače crvena traka vam znači da definitivno trebate tam ići. U ovom slučaju, vjerojatno. Pardon.
Nisam htio. Stvarno nisam. Zašto sad ne mogu vratiti nazad? Ok. Kako je tu hladno, ljudi moji, znači ja brijem da je tu onak 10 stupnjeva, valjda. Isuse, gledaj koliko je to tam još. Tu je nekakva prostorija. Helije. I sad zašto je ovo tu? Znam šta je to, to sam vidio slike. To su spremnici za vodu. I čak, ako se ne varam, to je na srpsko-hrvatskom napisano. Mislim, kao više podsjeća na srpski nego na hrvatski, taj jezik na kojem je to. Evo ga. Voda za piće, 200 litara. Prepunjenja rezervoar. Šta piše? Isprazniti. Posle punjenja rezervoar poklopiti. Bla 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 bla. RS 200 031, što god to značilo. Znači, kao u ovome su imali vodu očito. Kao da ne moraju ići dalje po nju. Po čemu ja to stojim? Pazi, nemoj po šahtama samo stajati. A to ti udaraš cijelo vrijeme. Đubrivo je jedan. Isuse, tu je sve puno vode. Tu definitivno unutra ne idem. Ne. Ok. Dobro. Pričinilo mi se ko da nešto čujem. A to ti cijelo vrijeme udaraš tu nogama, ko da nosorog ide za mnom, ne, znači... Isuse, gledaj koliko je to daleko tamo. A sad, si vi zamislite koliko je ovo... Kak je moguće ovo... Tu je još jedna prostorija koja je prazna. Kak je moguće ovo u takvoj tajnosti napraviti da ovi iz sela dolje ne vide, čovječe? Realno. Znači, kak ti to uspiješ? Znači, preludo. U buraz. Čovječe. Tu je još malo vode, to bi trebalo nekako zaobići. Da, i tu je drugo gnjezdo. Znači, račva se u slovo Y, jel? I ima pogled opet, ja mislim, prema cesti, da čujem aute. Znači, oni su tu imali neko oružje, šta su imali, topove, ne znam, kao ne kužim se toliko baš u oružje, iskreno. Ali u biti imali su topove koji su nadgledali cestu. U svakom trenu su mogli roknuti nekoga. Samo što ja nekak mislim da nikad nikoga nisu roknuli, jer kao koga će tu? Iako... Majke, znaš koliko posla, to ja ne znam kad su oni to... Navodno su to zatvorenici isto radili, znači odrađivali su kaznu, tako što su bunkere radili, podzemne, odnosno tunele. Evo, bližimo se izlazu. Čovječe. Impresivno, jako je impresivno ako mene pitaš. Da, sad su nam tenisice mokre jer je to sve puno blata. I s ovim u biti završava naša ekspedicija po tunelima. Sve me ove mušice šumske ulaze u oči, idu mi na živce. A kao, ja osobno ne znam za još tunela, znači navodno ih je 6. Ali ja znam za 3 realno i... Aj bog me, ne želim više ulaziti tu, u Emanuel mi bude poginuo još malo. Poginuo. Znači, majke ti drage, na tren sam mislio da sam ga izgubio. Znači, koliko je nama trebalo da ovo mi se obiđemo? Onako, doslovno... Manje od 2 sata. Kaj pričaš ti, mi smo se našli koliko sati? Ja ne znam, pa prije 2. Prije 2 smo se... Sat i pol možda, a? Još da dođemo do prve lokacije. Sat i pol sve skupa, znači ja sam mislio da će to možda i dulje trajati. Ali kao, okej. Stigli smo u Križevce, Emanuele. Jesmo, stigli smo. A, ti si stavio naočale, opa. Kako sunce prži. Ništa vidim. Znaš kak sunce prži? Ne znam, evo vani sam, znači... Pa ništa vidim, to hoću reći. Da mi je sad biti opet u onom hladnom tunelu, Znači, ovo nije za živjet. Ali kak je lijepo dok izađeš van iz tunela na tu toplinu, znači predobro, ali nakon minute ti je već vruće.
Da, niš idemo na neki burger, nešto. Manuel je gladan, hoće burgera. Njam njam burger. Ovaj lik je naručio umri muški, kako ironično. Kao imaju jako kreativna imena burgera, ja jedem običan, ali odličan. Ali umri muški. Patonga. Vidi ovo, a? Njam njam, daj okreni. Oh yeah. Umri muški. Bome. Mi se i dalje smijemo na ovo, znači ovo je toliko urnevesno. Ne, meni ova slika će ostati urezana u glavi Emanuela kak pada i kak njegova kosa ostaje onako u zraku, onako od vjetar u kosi, ono. Znači to je, ali kako se on ustao nakon toga odmah, znači to... Bilo ih ono, ko Terminator, čovječe. Strašno. Uglavnom, završili smo sa hranom. Osjećam se kao da sam se najeo kamenja, a fakat je dobro, fino je. Samo kaj eto, nisam ni bio nešto pošteno gladan. Samo mi se jelo. Klasični debeljko, šta da kažem. Ništa, kao idemo staviti Emanuela. I mislim da je vrijeme da se rastanemo. Šmrc. Ništa, Emanuel. Živjeni. Pozdrav. Falit ćeš mi.